Maharsi Markandeya raris ngusi pasamanideun dugiris Yada makan dia rasi aing resampuni ide Maharsi Markandeya rawuh ring jawi punakri raris bidadar rin mung siagana yati mola ide Maharsi Markandeya raris ngusi pasamanideun dugiris puncak gunung rawa genahe sane kausi punika inggih punika ring puncak gunung raung sane kelintang utama Rika iada mangas rawuh ring puncak raris ide Maharsi Markandeya ngasawu ring itu bedaru ingin ratu yang inggih ratu pakulun sesunan didiang sane wangu wangian didiang palung irati ngawi wana Wandah walung ratu sane ngawi wenang ring jagat dipuniki aksi sembah batin tidiang sane mangkin didiang astawa walung ratu manggeleda ngaksi semua pangubaktin didiang ratu sesu ratu betaru sesunan didiang sani kelintang tamu ratu Rien ratu niada dawa griye wenten wacanane ratu sane utamu ring sikian didiang nada nusa dan
Walung woi ratu nidahang minakadi sekian kikian mangge nadaba jagat nusedau Titian sambon wenten tidak walung woi ratu kadiasa punika sampun pinakepundhun titiang dados ratu nenten swejo ring sampun titiang ngiring wacanane ratu dados sekadi nenten sweje walung woi ratu ring sikian titiang sisian titiang lampun napike mawinan titiang matur asa punika santokan mangkil akeh sisan titiang ngumuasin padong napi wenden iwang titiang titiang nunasang ring palung woi ratu napike uang titiang yang Pasupati nyelantara Ide yang Pasupati asung lugrahu raris nyelantara ide ring ngajeng Hidung Maharesi saha nguruntuhan bebaosan panggil dewa dadas Uduh dewa Resi Markandeya apang idewa tatas teken unduk idewa najani nartaya nah ane jani nira lakar nartayang melahanyen ningekan pewuwus menira tiga dasar Hindu jati apang idewon nawangen ado tetelu dasar agamu ini ane patut nyen gelarang idewo ya nyone mata
Nah, dasar agama Indone mako pengujuk tusing jo adolen yen sane nguruku yanyu. Atur saking mana nuleng Kalaning aturan yanyu apang medu saja uli kenake sanilas cariyo. peng kale sola susila Dasar agama Indone kaping 2 sane merupa solah sane sadu susila. Jatuane maka kartini Tur dasar agama Indone kaping 2 dan jadelet ane merupa tatu. Rama Indu Padot nyalan antu Nah, kerama Indone mekejang ada tetelu nyen dasar agamane ento sane patut onyo nyalana. Dasar agama Sake walau ada silih sinunggil dasar agamane ane lakar dar kayang meniru jani. Nemarwa yang suci Silih sinunggil dasar agama Hindu ane dar kayang meniru tusing jadolen sane merupa yanyu. Doseng jalanan ini Pidan tugas si dewa ngawit ngagalalas dino sodawu idewo tusing ngaturan upakara nyen adane ngawin lambe wata berarti sawire hidewo sing ngaturan Banten yen atanding do ngawinang beranti para dewatane dino sodawu. Jani resi muwe Jani meniru nitahang idewu kemo wen kon sodawu nadab jagat yanyo kadur sake walu nyen
Satonden ni dewa ngawit ngagalalas ingedang yanyone adurang malu ne disor ken budak kana Yadnya ane disor si malu katur Yadnya nento merupo caru katur teken budak kalau nyonya ne diruar ken dewati di subane kedonya laturan ngaturan yanyo teken ido botaro morupo ujo wali sina wiku tidak nada bisa dewa yen kedo bani dewo suwo pasti idewo rahajeng tur presido nabda penjabat nuso dawu